Uskršnji praznici prilika su za porodično okupljanje, ali i odlazak na kraći odmor u selo. Mi vas danas vodimo u selo Leušići kod Gornjeg Milanovca, koje je interesantno i turistima iz celog sveta. Vaskršnji običaji najveća su radost za decu. Uz bojena jaja mališanima u Leušićima, najmanjem selu Milanovačke opštine, osmehe su izmamili pokloni iz dijaspore. Mnogo sam srećna zbog toga i zbog škole, što smo dobili nove rančeve, sveske i tako samo. Rajski konaci u Leušićima proverena su destinacija za odmor na selu. Zato u njihovim čarima praznične dane provode turisti iz Srbije i Engleske. Ja mislim da je ovo pravo mesto i uopšte etnoturizam način da se provede Uskrs i naši, da kažem, ti praznici. Zaista mi se sviđa ambijent. Engleska ima brdovite predele, ali ne kao ovde. I ljudi su veoma ljubazni i srdačni. Zaista uživam. U dvorištu sa nekoliko starinskih kuća renoviranih u šumadijskom etno stilu gosti mogu osetiti duh prošlih vremena. Više generacija porodice Jeftović u seoskom domaćinstvu neguje tradiciju predaka. Srce mi je puno, našlo se tu dosta dece, naraštaj koji ovo selo dovodi u situaciju da nema bele kuge. Također sam i zadovoljan sa turistima koji su česti gosti u našem domaćinstvu, tako da domaćinstvo, može se reći, živi. Uskršnji praznici u Leušićima obojeni dečijom grajom daju nadu ne samo za seoski turizam, već i za budućnost srpskog sela.